ikipe ya Arsenal ndashaka ko tugenda ducamo ama statistique gusa. Arsenal yari yasuye Burnley, inkuru nuko yakomerejeho clean sheet kuko batsinze Burnley ibitego 2-0. Nibyo bitwaye neza, bakora match ya 8 muri match 10. Match 8 zose barazitsinze, banganya match imwe, batsindwa match imwe. Ariko ibyo bamaze kubikora, bamaze gusura bimwe mu bibuga bikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza, ikibuga cya Manchester United Old Trafford, bavuye St James's Park ku kibuga cy'ikipe ya Newcastle, ndetse banavuye Anfield Road ku kibuga cy'ikipe ya Liverpool. Iyi rekoro rero ibageza ku mikino 7 batinjizwa nanone ni ikindi kintu kibaha imbaraga. Abantu bakomeje kugenda bagaruka ku ijambo rivuga ngo ni kare. Yego nibyo ni kare kuko mu makipe 8 aheruka muri Premier League kwitwara neza gatsinda match 8 mu 10 zibanza, 4 muri yo yatwaye igikombe, andi 4 muri yo yahushije igikombe. By'umwihariko harimo ni Arsenal turi kuvuga nyirizina, yigeze kuba yakoze n'ubundi nk'ibi ngibi, yatangiye neza cyane, ibasha gutsinda match 8 mu 10, ariko biza kurangira itabashije gutwara igikombe. Ibyo nta nubwo rwose ari n'ibintu wavuga ngo byatanga wenda garanti 100% yuko igikombe cyamaze kugenda, kuko ibyo bintu amakipe yabashe kwitwara neza muri iyo myaka mvuga Liverpool 2018 2019, Man City yaje kwitwara igikombe nyamara yari yatangiye tsinda match 8 mu 10, Chelsea 2021 2022 yatsinze match 8 mu 10 ihusha igikombe. Arsenal saison 2022 2023 niko byagenze, yatsinze match 8 n'ubundi mu 10 birangira ihushije igikombe, kijya kwa Man City. Ange Postecoglou muri Tottenham umwaka wa 2023-2024 nawe yatangiye atsinda match 8 mu 10, ariko birangira atabashije gutwara igikombe. Was it a curse cyangwa wari umuvumo muri uwo mwaka Arsenal yahushijemo igikombe? Umwaka n'ubundi abantu babonaga ko ari umwaka wayo igihe Man City yaje kwitwara igikombe, abantu babyibuka nejo bundi 2022-2023 nyuma ya Covid. Ese hari amasomo ko Arteta ari wari uhari na bamwe mu bakinnyi baba barize icyo gihe ku buryo babibyaza noneho imbaraga, ikinyuranyo bafite kwitwara neza bafite kuri ubu ngubu ntibizagwe nzira, cyane ko ubirebye neza nubwo Man City yitwaye neza turaza kubigarukaho. Acosti ugiye kureba kuri standing cyangwa se kuri table, Arsenal ifite amanota 6 hagati yayo na Man City ya kabiri. Nge mbifata nkaho ari igishoro, ibyo byabaye uko gutsindwa mu myaka yashize 2 bakabikoresheje nk'igishoro, nuko ngo byakabaye byarabyaye amasomo, uyu munsi wa none yakabasunitse bakagera ku gikombe. Abavuga rero ngo ni kare, yego amateka buriya ni ikintu wakubakiraho, asa n'ababakinga bitari ko Arsenal gusa no kuzindi, ariko kandi ntibiba kare gusa kuri Arsenal, kuko umuntu ukubwira ngo ni kare ahita bishyira muri sensire negative kuri Arsenal. Ngo ni kare, ngo biretse ngo bigere mu kwa mbere, ngo imikino ibe myinshi, ngo urebe ngo imvune ngo zirisuka, ngo urebe ngo baratangira ngo kunanirwa, ngo urebe ngo uburyo ngo bazamanuka. Ariko ibyo uvuga kuri Arsenal byaba no kuri Man City. Uko kwa mbere ntago kuri Arsenal gusa, izo mvune nizaba kuri Arsenal gusa, iyo mikino myinshi nizaza kuri Arsenal gusa. Uko biri kuri Arsenal nako byaba kuri Liverpool, nako byaba kuri Man City. So mu buryo bworoshye ariyo logique y'abanyamupira, ari nako bigenda. Let's play one game after one game. Nuko ngo reka dukina umukino nyuma y'undi, tujye tubara tuvuga ngo ese twitwaye neza ijuru ni dusize he. Icyo nabwiye abafana ba Arsenal, 10 ni umubare wuzuye, ni imbumbe. Mu byenjoyinge, mu bicerishinge, mu bisohokanemo abasheri banyu, mu bigureremo amakada abana banyu n'abagore banyu. Live the moments, umupira ni kumera. Imbere nibigenda neza mukagitwara, it's fine. Ariko don't let anyone, mu Giswahili no bavuga mutu asikuzie uwoga. Umuntu yikugurisha ubwoba niba ufana Arsenal ngo kubuze kurivinga ibi bihe, ngo gutega kwa gatandatu utazi, ryoherwa nibi ibyo mu kwa gatandatu tubiharirimbe. Arsenal ari enjoying, ngira ngo kwinjoying hari ibintu byinshi abantu baba bareba. Equipe iyitsinda iratsinda mu buhe buryo? Ngira ngo iyo ikipe irimo iratsinda igatsinda ibona clean sheet ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bagomba kwinjoyinga, no kuvuga ngo prestation y'imikinire, mentalite na determination ikipe bifite bigaragaza nyine kuri yindi level, biri kuri level nziza. Ngira ngo abantu bayitega iminsi barimo na Pepe wenda mu kanya turaza kumugarukaho, ariko n'ubundi
yayivuga ngo ahari bamaje ku gikombe cya shampiyona ngo hari igihe wenda ngo Arsenal yazinjizwa urumva byari nko kuyitega imiza yibwira ngo ntabwo bizahora gutyo biryoshye hazagera igihe mutsikire mutsindwe natwe tubashyikire nk'icyo yashaka kuvuga ariko abakunzi ba Arsenal wa mugani bijyana n'ibyo n'ubundi narigani yararimo aravuga nanjye ariho nshimangira ni mwinjoyinge ko ikipe yanyu irimo irakina ibintu bisomeka bifatika kandi muri bo muratsinda avec manière bari baratsinda neza kuko nuko bamaze gutsinda ibitego 8 bivuye ku corners ariko urebye uburyo bw'imikinire baba bakoze uburyo bwinshi bwo gutsinda ibitego wenda bitagiyemo bakaza guprofita iyo mipira y'imiterekano ariko mu mukino babakinye neza hari kandi kantu kari gutuma Arsenal itinyika nubwo imaze gukina imikino irindwi itinjizwa ariko bamaze imikino 3 nta shot on target adversaire abateye banga ikipe bakina itabasha gutera mu izamu ryayo babikoze kuri West Ham babikoze kuri Fulham banabikoze kuri Burnley bivuze ngo rero imikino 3 nta kipe ibasha gutera ishoti rigana mu izamu byanze bikunze urumva ko ikipe bifite defense nziza cyane ubona ko ari ya mbere rwose kugeza ubu ubwo nyine babyishimira rero ko umupira ntugatwara abantu mu buryo utari bwo rigoga buriya hari no kuntu ufite nk'utu dufaranga bifitiye duke noneho undi muntu akakubwira ibifaranga afite bikakuza kunezezwa n'ibyawe twaje tubiganana na Ibera ariko ntuze kugaruka ku mutara mu agenda gatubwira ibintu bitandukanye nige na Isa namusuhuzaga so nyongera abantu rero ikintu gito umupira ukuntu umeze umupira ntabwo ari igikombe n'umwuzuro ni na success yego twese turabizi ni na bya bindi uzasanga abantu bakubwira kwizigira ngo ntukiyemereye ngo nturagerayo no njenge ibyo ufite mani umwanya amakanya ko guhumeka reka mpumeke ariko se reka mahumeke abandi ko ari abandi utwo mfite reka ntwenjoying ibyo rero umbwira ngo abandi ngo bageze kuri ibi nibo wagendeke nicyo kikubwira ko intego se twahagurukanye zingana Arsenal rero abafana bayo twe turiyize dufite disappointment nyinshi twagiye tugira mujye rero ubukipe bwanyu turi kunyura hejuru mudakanya duhumeke reka twigire mu ishyamba kwizigira Manchester United yari yatangiye neza rwose ariko birangira Nottingham Forest ibagarukanye umukino wangira ari ibitego 2-2 amanota barayagabana muri weekend ngira ngo byari byiza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Manchester United umutoza Ruben Amorim yakoze ibintu ataramaze igihe kinini amenyereje abakunzi ba Manchester United nibwo bwa mbere kuva mu mikino 37 atoje Man U yarazanye squad wango mwatsindiye umukino reka mbari wadinga kunkinira n'uyu mukino wa Nottingham Forest nago ikipe ye yigeze ayihindura umutoza Ruben Amorim ikipe rero ya Manchester United yerekeza kwa Nottingham Forest ni ikipe yagize intangiro mbi za shampiyona ndetse biza no kurangira umutoza Nuno Espirito Santo yirukanwe asimburwa na Ange Postecoglou nawe baramwirukana kubera imyitwarire kudatsinda ariko yari ikipe n'umundi Manchester yari igiye gukina izi neza ko Sean Dyche yari yafashe gutoza ikipe ya Nottingham Forest ndetse yatangiye no kugaragaza n'ibimenyetso y'uko ari ikipe irimo irisubiraho kuko yayisanze ari ikipe imaze amezi nk'atatu itabona intsinzi ariko byibuza bari bamaze kubona intsinzi imwe muri shampiyona Man U yinjiye rero ubona yuko rwose ifite determination yo ku rwego rwo hejuru inatsinda igitego hakiri kare cya Casemiro ubona ko yagarutse muri forme nanone batsinda igitego hakiri kare ariko ikipe ya Nottingham Forest ntiyabaha ubuhumekero mu kuva mu kiruhuko gatoya ihita bapakira ibitego 2 byihuse cyane ku munota wa 48 Gibbs White ndetse no bita Savona batsinda ibitego ku munota 48 n'umunota 50 Manchester United abantu baravuga bati nakabaye abantu bari bazi ko ku munsi wa kane hari ukuntu iribuze kwitwara wenda gatsinda match ya kane biza kurangira rero Amad Diallo abashe kubonera igitego cyo kunganya ku munota 86 umukino wenda kurangira birangira ibitego 2-2 icyabaye rero muri uyu mukino abantu nabonye na Ruben Amorim yashimiye abakinnyi be nuko Man U mu bimenyetso yagaragazaga by'umunaniro urebye muri iyi match abantu bayirebye wabonaga nyine abakinnyi ba Man U basa nkaho baremerewe cyane bona bafite umunaniro ba Matheus Cunha wabonaga match nyine yabananiye bitewe n'uburyo na Nottingham Forest yakinaga umukino nyine udefanda nk'ikipe iri mu rugo ubona nyine ko abakinnyi bari bafite ikintu kimeze nka fatigue bakoresheje imbaraga nyinshi
kubera ko iriya system y'umutoza iri so exhausting irananiza cyane yo gukina defense A3 bituma nyine aba wing back bakora cyane na Amad Diarra wabonaga atari fresh cyane, legs ze amaguru yatameze neza, biza kurangira rero nyine match bayinganyije ibitego 2-2. Ruben Amorim ashima ko ni ikipe ya Man U isigaye itsindwa mu mukino mo hagati ariko ukabona ntirekuye burundu. Ubundi imbere Man U yigiye imbere byabaga birangiye, ariko icyo bagaragaje wenda muri uyu mukino ko bakomeje guhatana gusunika kugira ngo amanota yose atabacika bayireba, banganya ibitego 2-2. Wavuga ko nyine Man U ntabwo yagejeje imikino ine itsinda, ariko hari ibimenyetso nyine bigaragara ko ekipe n'ubundi igifite byinshi byo gukora, ariko nanone atari ikipe mbi muri uyu mwaka. Uyu mugabo aba appointed ari naho kuri cyizere gikomeye cyane. Inama yabereye muri Espagne icyo gihe Crofis n'ubundi ya Ineos ihari, Ineos Empire, baganiraga rero Sir Jim Ratcliffe aganira n'abagabo bakorana barimo Will Cox, barimo uwitwa Danny Ashworth yari agihari. Baganiraga bibaza ngo ndetse na Omar Berada bibaza ngo ese umutoza tuzazana tuzaha akazi niki tuzamuha tutahaye abandi, niki tuzakora kugira ngo yongere asubize ikipe ya Manchester United ku rwego. Icyambere bemeranyije nuko bakeneye kumuhereza umwanya ni ikintu gikomeye cyane. Ubona yuko mu gihe cyashize yari yagize pressure ikomeye cyane, ariko uko media yakubitaga abandi batoza ba Man U ugahita ubona ibintu byose birahindutse, ugahita ubona ikipe ngo yatangiye gukora shortlist y'abandi batoza ngo bashaka kumusimbura, ugahita ubona n'ayo makuru yinjiriye muri groupe, ayo makuru akaza avuga ngo hari abandi bakandida bangahe. Nawe wabitekereza bakubwiye Iberi ngo umuyobozi wawe runaka ashobora kuvaho ngo zandani zirane ngo ashobora kujya mu bindi, ntiyakubwiye ibintu abata uyari mu bagenda arambwira ibiki. Man U yastikinze ku kintu kimwe, ari nacyo umugabo ejo bundi Sir Jim Ratcliffe yavuze. Yaravuze ngo mubimenye ko hari nyine mu byitegure. Yabaye nkubwira abafana ba Man U bamubaza kandi yari gutsindwa azahatinda ati rwose ntago mubona nk'umuntu uri bugende vubanga kandi ikipe itameze neza. Icyo rero cyo kumuha umwanya wo gutuza akubaka ibintu bye gikubiye mu ijambo yivugiye muri no weekend, ari naryo risa n'irwa highlighting ko Man U none itangiye kugira gasura yashakagamo. Yaravuze ngo biba bigoye rimwe na rimwe cyangwa mu bihe runaka kuba waba uri gutsindwa imikino myinshi by'umwihariko kuri mu ikipe nka Manchester United. Ngo position ari ndimo umwaka ushize, ubwo avugaga ishize sezo, umwaka w'imikino ntago ari umwaka ushize nk'umwaka, yavuga sezo y'imikino. Ngo ibintu byose wasangaga twarabishyize muri Europa League ariyo focus yacu, ariko by'ibyago birangira tutanayitwaye ko muri ko kwageze finale batsindwa na Tottenham. Cyari kivuze ngo tuyitware ibya champion tubireke duprioritize Europa tuyitware tunajye muri Champions League, ati birangira tutayitwaye. Ati icyo cyari ikintu kigoye cyane kiremereye kuko nicyo kintu twari twarahaye imbaraga. Ati rero icyo gihe twarastragorinze cyane, noneho ntekereza icyo gihe ko ahari atari nanjye muntu wari ukwiye kuba ndi muri Manchester United, ariko umva ikintu yasoreje yishidikanyaho nawe yashoje avuga kwizigera ngo today uyu munsi is the opposite, biratandukanye cyane. So you can write this one, abwira abanyamakuru ikimushatse mu nyuguti nkuru. Today I feel and I know that it was the best decision in my life. Ati uyu munsi nizera nkanemera neza ko cyari icyemezo gikwiye cy'ubuzima bwanjye. I want to be here, kuza guhitamo Manchester United, ndifuza kuguma hano, but for that ariko kubw'ibyo I need to win against Nottingham Forest. Ati nkaba nagombaga gutsinda, nkeneye gutsinda amakipe nka Nottingham Forest. Yari message ashaka guha abakinnyi, buriya hakubiyemo ibintu bibiri. Yabibutsaga umwaka ushize uburyo utabagendekeye neza, arababwira ngo mumenye ko twaswitchinze, ntabwo tukifokasinze kuri Europa League kuko ntituyirimo, turi muri shampiyona nicyo ashakaga kuvuga. Yavuze ngo icyamuhaye impamvu yo kubona ko noneho yarakwiye kuba ari mu ikipe nka Manchester uyu mwaka, dore nko gusobanurira yego tujyemo nize ekipe zikomeye yatsinze
yatsinze ikipe Liverpool izaheruka umwaka gutsinda. ushize Oya, ejo bundi yatsinze Liverpool atsinda na Chelsea yatsinze Liverpool atsinda na Chelsea ariko ananiwe gutsinda Nottingham. yashaka kubwira abakinnyi ngo mubimenye ko twagarutse gushaka shampiyona kuko niyo focus y'uyu mwaka niba twatsinze Chelsea tugatsinda ikipe mbonye impamvu nyeneye kubakoramo akazi gatuma mugira consistency mugatsinda n'ikipe nka Nottingham yego ngayo nguko